Pemirsa ring tengahing kahanan ekonomi kerama sane kaon sekali mangkin, akeh pengupaya sane kelaksanayang sejeroning raksa ketahanan melarapan urban farming. Minakadi sane kelaksanayang oleh Paikatan Pariwisata ring Kuta Selatan. Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arten Latarang, Paikatan Dane nyarengang penyatusan angge urban farming, punika taler angge pariwisata berbasis agro. Pendidikan inucap kelaksanayang, sejeroning mencapang motivasi wiadin pikayunan untuk nyokong penglibakan ring sektor UMKM. Napi male ake angge pariwisata sani dirumahkan, sekadi sani ketampenin ring Jimbaran. Sangkanin genah pekaryan ipun tutup, ake teler angge pariwisata sani kedaud ngelimbak ring widang UMKM, rumasuk teler para bendegel. Ring sejeroning mekata wawidangan pariwisata saha sektor jasa akomodasi, yening nenten-wenten tamu rau mangkin kantun keraksa menjalanan ngantenin widang UMKM miwa ketahanan pangan. Nanging majeng para bendegel ring gala ungkuran ake ulam ring segara dua ninggalan mangkin. Arto nyarengang saha mapangabti majeng krama ring kahanan mangkin, pinaka usaha numbuang sektor ekonomi, krama mangda kreatif melarapan ngelimbakan sektor lianan sinambi nyantosang sektor pariwisata mawali deg-deg. Kaunyani widang ekonomi sangkaning pandemi teler nanin kebawasang oleh bendesa adat kukuh Nyoman Mesir, miwa bendesa adat ungasan wayan di Sel Astawa. Mesir mausang makata sata pedagang ring pantai Pendawa, wanta atenge sani side deg-deg termungka usahipun sangkaning sepinyane pengerau wisatawan. Dane nenten side mikayunin pradi pariwisata, nenten side digles kebungka jantan side nampenin kanan sayan kaun. Di Sel Astawa Latarang, kanan krama rau mangkin jantan mewa pesan ngawinang perekonomian ipun dahat kaun. Pudi kemawinan dani dahat mapengabdi majeng pemerintah untuk digelis nangyang sektor pariwisata. Sugiatnyana Denpos Nguningayang.